Haba ajingkran haka jingrakhe ka National Energy Conservation Day ha Delhi henne kasngi ka President kari ka Draupadi Murmu kala ong baka jingpene pensa ya ka boarding kalong ka bakongsan baha na ka benta banyele persya ya ki jing jong ka jingkala ka sunbeneng mat ka global warming. Menteri rang bakdo kari Narendra Modi menta kasngi ulaya wer ya baro ki MP banyele ban kentiu ya ka jingi benta jong man way pa way haki program baya day bat ka G20 namar baka day ka program jong kari bat jong ka sarkar. Secretary General ka United Nation Antonio Guterres ulaya wer nakabenta ban penjay-jay ya ka jing ya ka ja hapadeng kari India bat China. Unang nilam ketin ka UN Secretary General Stephen Dujarric ula jubab hadin ka jing keli ya ka jing kentho ka balami nakani kamat henen kasngi. Ka sarkar kala ai jing menjur ya ka revival package ka balong silang rup 1,000 crore ringka nakabenta ban khli ka company BSNL. Haka jing yeli akai semi-final ka baar jong ka FIFA World Cup ka France kanya ai rang Persia ya ka Morocco menta ka miet haka por khat arsteng kat ba ya ka jing yeli akai final and penyakon lasngi ublay.